Ngelapha ngasekhaya ubengala Sandile Ngodlavu lezi izinto yamamedia njengamanje la nginensizwa uvuka amahlobo isigaba sendaba incapha but angikubingelele Shebaphe mosho ngaphathi ingqapha ukudla kwezinye imidlalo empilo ekhulunywa ngesitamu ngasobuka eMelmonti kwaBiyela manje mfowethu sikubona lapha abantu bayakuthokozela kakhulu bayakujabulela kusho ukuthini lokhu siyakukhumbula kade unomcimbi nangesikhathi kusho ukuthini lokhu ukuthi mangabe ungena abantu indlela abakujabulelisa ngayo ungathini mhlambe kubantu indlela abakhombisa ngayo uthando mangabe ungena uzoperforma nawe futhi yabonakala into oyenzayo uma use stage. No mfowethu ngiyabonga nje kakhulu emphakathini wangakithi waphela ngingakithi la so ke abantu mangabe ubahlonipha bazokuhlonipha nabo mangabe ungayithwele nje kubantu abantu bohlale bekuthanda ngoba engakhuthaza nje siyabaculi angimelanga sibe nempakamo kubantu okuyibona siphila ngabo nabenza umsebenzi wethu uthi phambili so ke ngicabanga ukuthi mina ukuba yimina nje ngobe umfana wasemakhaya ukuhlonipha obaba omama bafowethu nabancane kungenza ukuthi abantu besondele kimi akekho umuntu engimqhayo mayesondela kimi ngathi yikho ukubona kwenza kanje kunjalo nakho namhlanje sibona abantu bakuphumela kuthini mhlawumbe ukubonga kwakho kumasipala umkhandlo wakho lo kade usho la ngaphakathi wona umkhandlo wakho lo kusekhaya lapho ukuthi usibona uyakusondeza njalo mangabe unezinto. No mfowethu ngiyabonga nje kakhulu umasipala waseMthonjaneni ngoba uzokhumbula ukuthi aze sihambe sikhankasa kuchibiyelo bengumuntu obehamba phambili lapho ngiqasheka kakhulu lapho nabafowethu abanye njengoShaka nje noMjondo noMfansela so ke kuvele kufanele ngoba phela kungakithi uma bengiqasha vele egcineni ngisayovota ukuthi ngivotela abanike ukwazi kwami kodwa nje ngiyabonga kumasipala wangakithi uMthonjaneni ingathi ngasikhumbula njalo ukhumbule namanye amaciko amancane ngoba kunekenge encane eculayo kade ngiyibona la ke bekhumbula beyiqasha mhlawumbe angazi ngenza kanjani mabeqasha ekithi imali ukuthi kunyuka kancane ngoba imali lapha eMthonjaneni kumele nathi sidle lapha senele sama artist la kungasuka umuntu lenga kube ezothatha u50,000 labe khona abantu balana nathi mawuthi ukhona uthola u50,000 asithole yona nathi ngoba bazokwazi ukukhomba ukuthi nangu isigwebo samnika imali ngaka wakho umuzi manje nomuganiwe mfowethu sesiphetha esikhathini esiphambili sike sakubona wenza ingoma uthizwe alibuyele kuZuma angazi nalapha emcimbini okade ukhona sikubonile lawo mazwi waphinda mhlawumbe woprofeta noma wakwenzakalani mhlawumbe kuthini ukuphawula kwakho lapho sesehlela sesiphetha futhi. No but engakusho nje mina umculo ngawuphiwa abantu abadala abangasekho engingabazike kodwa ngiyakholelwa ukuthi engikwenzayo ngikwenza ngenxa yabantu abakithi abangasekho so ke ngicathi ibona baba nomqondo ukuthi angenze le ngoma ngo2021 ngoba kuyimanje ke kuyimake manje kuvela iqembu ukuthi MK lapho sisebenza khona le ngoma ngokuvumeleka ngokusemthethweni mangicula akekho umuntu oyiqwayayo kodwa hayi ukuthi ngangiyenza ngoba ngathi kuzi MK ngangenza ingoma nje ngokubona umuntu wakithi omnyama ngimbona ehlukumeza ngalo la hlobo lo ababa ehlukumezeka ngalo ngithi ngiyamlwela nami yabona mase ngamaciko ke mfethu sizimbongi sabakhulumeli babantu sizangoma siyo yonke into so ke ngicathi kwayiqondanela nakimi mfowethu mahlobo asibonga kakhulu sibonga nangesikhathi sakho ukuthi siphinde sikubone sibe nawe la kwizingo yamamedia futhi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ningadinwa yithina masibheda sibhedela nina masenza kahle senzela nina futhi mahlobo siyabonga futhi ngiyabonga mbukela ngasekhaya ngibonga besikhuluma nensizwa lapho sigwebo sentambo thina sokuthatha sikubeke nanini